So utholile? Hayi usiqalile yalemuva number 83. Umphethe? Makuyi-83 lo. Okay. Sinesipho esikhulu esisiphiweyo thina sisiphiwe nguJehova leso sipho esinaso sinqabile leso sipho kuBaba sizuzileyo bathanda sona ngempela phezu kwezintaba nazo singamandla leso sipho kuBaba sifumeneyo siyimpilo leso sipho kubo abasamkeleyo leso sipho singuJesu esisiphiweyo thina uyisipho esikhulu kubo abamfumeneyo siyambonga uJehova ngaleso sipho esikhulu siyambonga uNkulunkulu ngokusipha indodana. Sizofunda kabase kuJohn 4 verse 10. Uthini? uJesu waphendula wathi kuye, uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise, nga ucela kuye yena nga ekunikile amanzi aphilayo. Wathi kuye, Nkosi, awuphethe lutho lokukha amanzi, umthombo ujulile, uwathathaphi pho lawo manzi aphilayo na? Na uJesu Kristu wayehleli ngasemthonjeni wamanzi, weza umama waseSamariya ezokha amanzi. uJesu umcela amanzi, ulo mama uthi, mina angiphuzisani nabantu ngumSamariya, angiphuzisani nabantu laba abezizwe. So uJesu uthi kuye, uJesu lapho 10 uthi ukube bowazi ukuthi awuphuzisani namaJuda. Uma uJesu waphendula wathi kuye, uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu ngokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise, nga ucela kuye yena nga ekunike amanzi aphilayo. Phendula lo muntu lokuthi ngoba umbuza ukuthi akaphuzisani nabaJuda. So uthi uJesu kube bowazi ukuthi ubani locela kuwe amanzi, ngabe ulokhuza umphuzisa ngamanye amagama, ngoba yena nga amupha amanzi uthi ngoba nokuthi ubani othi kuwe ngiphuzise, nga ucela kuye yena nga ekunika amanzi aphilayo. Kusho uJesu uthi kube bowazi ukuthi lo ocela kuwe amanzi, ngoba lo mama kade angamazi ukuthi uJesu uthi kube bowazi ukuthi ubani lo ocela kuye amanzi, nga ulokhuzana ekupha amanzi aphilileyo, ngoba uJesu ungamanzi aphilileyo, izwi lakhe lokusimazi yena usipha amanzi amaningi aphilile angapheli ngaphakathi enhliziyweni zethu. Kuhlale kunamanzi agobhozayo, amanzi okuwukuthi ayizwi likaNkulunkulu ngaphakathi kwethu. Wathi kuye, Nkosi, awuphethe lutho lokho amanzi omthombo ajulile, uwathathaphi pho lawo manzi?
aphilayo. Uthi awuphethanga into yokukha amanzi umthombo ucele nje amapitsi amanzi abele phansi kade kwenziwa amalokhuzana into kazuthi ebazobophela i-chain kuyo le chain bazobophela ibhakede bayilehlise liye phansi likha amanzi balikhuphule balethele manje ukuthi awuphethanga lutho lamanzi la uzawathathaphi ngoba lo mthombo ujulile and wena awuphethe lutho. Angithi yena ngoba ukhuluma angazi uthini kanti wena umkhulu yini kunobaba uJakobo owasinika lo mthombo waphuza kuwo yena kanye namadodana akhe nemihlambi yabo. Ubuza kuJesu uthi kanti wena umkhulu kunobaba uJakobo owayenza le mthombo le yamanzi wasinika sithi siphuze naye waphuza kuwo. Manje wena njengokuthi uzokunikeza amanzi ngingasoze kuphinde ngome uzowathathaphi lawo manzi lawo. Ngingakho uJesu aphendula ukuthi kube kwazi ukuthi lo muntu ocela kuye amanzi yena akuzakupha amanzi azokwenza ukuthi ungaphinde uzilala emfuleni uzofuna amanzi uzohlala unamanzi njalo enhlizweni yakho inhliziyo yakho ihlala njalo ithokoza. Amen. uJesu unkosikazi waseSamariya ahlangana nayo ngoba lapha ku-19 khona owesifazane waseSamariya wathi kuye yini ukuba wena ungumJuda ucele ukuphuziswa yimi engingowesifazane waseSamariya na? Ngokuba abaJuda abadlelani namaSamariya. Angithi nathi njengoba singamaZulu amaVenda namashangane awathandi amaZulu kahle nabo kwakukanjalo ngokwezizwe zabo amaSamariya namaJuda bebengahambisana. So uJesu abe umJuda lo engumSamariya kodwa manje uJesu uza namanzi amanye amanzi ayimpilo. Uthi awusophinde wome once ukunikeza lamanzi engizokupha wona awusophinde wome. Yingakho sebuza ukuthi wathathaphi amanzi ngoba awuphethe nento yokukha angiboni namanzi owaphethe kodwa uthi uzangipha amanzi engiyophinde ngome. Masiqhubeka nayo le ndaba leyo uJesu semchazisela wajika washiya wafuna wona lamanzi lo Jesu amlikhuzana amtshela ngawo. Uma esewaphuzile wagijima wayelokishini wayotshela abantu ukuthi hey nasi isimanga ngithole umuntu lapha emthonjeni unginikeza amanzi okuphila. Sikusho sikwenza lokhu sikhumbula ukuthi uJesu esezele imisebenzi yakhe ayenza esahamba lapha emhlabeni. Omunye wemisebenzi uJesu ayenza esahamba la emhlabeni. Yingakho sicula nale culo ukuthi sinesipho esikhulu esisiphiwe thina sisiphiwe uJehova leso sipho. Sinqabile leso sipho kuba basizuzileyo bathanda sona ngempela phezu kwezinto abanazo. Isipho esiyinqaba sinqabile isipho esisimangaliso obo abasizuzileyo. Bothola uJesu uthole isipho esiyumqoka isipho esinqabile isipho esingathandwa abantu abaningi kodwa nje wena othandayo osamukelayo uthola inhlanhla enkulu senhlanhleni enkulu. Yezwa sisengamandla leso sipho kuba abamfumeneyo siyimpilo leso sipho kubo abamsamukeleyo. Isipho bawamukele uJesu Kristu wamukele isipho esingamandla. Siyakulwela ezintweni nalapho uhamba khona ungadelelwa abantu noma abantu bedelela kepha wena wazi ukuthi ngithembe lesi sipho esiuJesu ngoba uNkulunkulu wasipha yena uJesu uma ke efa esiphambanweni. Wafa ngoba uNkulunkulu anikele ngaye ukuthi azosifela. La uyazalwa wazalwa akhula bewumntwana aqala ukusebenza imisebenzi kaNkulunkulu uyiqale ana 12 years eshumayeza kubaba abadala
nabapristi abadala ewumntwana ena-12 years. Konke lokho wayekwenza esemhlabeni esezelwe njengomuntu, naye waba umuntu phakathi kwabantu. Amen. Amen. Masiculeni lonke ngoba liyaqhubeka nespeech. Sinesipho esikhulu esisiphiweyo thina, sisiphiwe nguJehova, leso sipho esinaso, sinqabile leso sipho, kubaba sizuzileyo, bathanda sona ngempela, phezu kwezintaba nazo, singamandla leso sipho, kubaba sifumeneyo, siyimpilo leso sipho, kubo abasamkeleyo. Leso sipho singuJesu, esisiphiweyo thina, uyisipho esikhulu kubo abamfumeneyo. Siyambonga uJehova ngaleso sipho esikhulu, siyambonga uNkulunkulu ngokusipha indodana.